pulang dari kegiatan, mandi sore, dia kopi deh, gue duduk sambil nonton TV, gue nyamperin, langsung lendotan. Gue udah curiga nih, dia bilang, "Bang, beliin ayam Mas Permate dong." "Hah? Mas Permate? Nggak salah?" "Iya bang, kan ayam malu kalau arisan, leher polos, tangan polos." "Iya dong bang." Pengen deh bang, badannya ada cantelannya." "Kalau mau cantelan, nanti gue taruhin aja calean cucian." "Abang gitu sih?" "Yaudah, lu gak usah khawatir. Nanti kalau obyekan gue meledak, gue beliin lo. Lu mau yang di tangan, mau yang di leher, mau yang di kuping, mau yang di sini, gue beliin semuanya." "Oh abang, janji mulu setiap aneh minta." "Lah masih bagus lo gue kasih janji." "Iya abang, gak pernah ditepatin. Kan obyekannya belum gol. Kalau udah gol pasti gue tepatin." "Enggak, abang janji mulu." "Masih bagus gue kasih janji. Daripada gue punya bini baru, mau lo." Gue dijulekin. Cerita dikit aja, ya.